Ramai orang tak tahu bila kita cakap pasal resdung, ia bukan sekadar sebab cuaca atau habuk, tapi apa yang sebenarnya berlaku dalam sinus kita sendiri. Sebab tu saya suka tengok apa yang ada dalam Qus Al-Hindi ni. Setiap bahan dia memang ada fungsi yang logik dan masuk akal untuk bantu stabilkan masalah resdung. Korang tahu tak, dalam Qus Al-Hindi ni ada satu komponen penting yang ramai tak perasan, iaitu kostenolide dan dihydrocostones lactate. Dua bahan ni bukan bahan biasa. Ini bahan anti radang semula jadi yang fungsi dia adalah untuk redakan bengkak dalam rongga sinus. Sebab tu bila resdung teruk, kita rasa berat kat muka, sakit bawah mata dan hidung tersumbat. Bengkak tu lah yang buat semua tu jadi. Bila keradangan berkurang, sinus mula terbuka, pernafasan pun jadi lebih selesa. Lepas tu, Qus ni ada essential oils dan caustic acids. Benda ni lah yang bantu cairkan lendir pekat. Kalau lendir dah lama tersumbat dalam sinus, Qus bantu cairkan dan keluarkan. Bila lendir tak blok lagi, kepala rasa ringan dan batuk malam pun berkurang. Yang ni pula ramai tak tahu, Qus juga ada expectorant semula jadi. Maksudnya dia bukan sekadar cairkan, tapi dia bantu keluarkan lendir daripada rongga sinus tu. Sebab tu bila konsisten, ramai kata kahak makin kurang dan rasa berdengung dalam hidung pun hilang sedikit demi sedikit. Lagi satu part penting, resdung ni selalu berlaku sebab jangkitan kuman seperti bakteria, kulat dan virus. Jadi Qus Al-Hindi ada sifat anti-microbe yang natural. Dia bantu tubuh lawan jangkitan kecil yang selalu buat resdung ulang balik. Jadi bila sinus tak lagi penuh bakteria atau kulat, barulah resdung tak mudah flare up. Dan yang paling menarik, Qus bantu stabilkan penghasilan mucus. Orang resdung ni biasanya sinus menghasilkan mucus berlebihan bila cuaca sejuk atau berhabuk. Itu yang buat kita asyik bersin, hidung gatal, berair. Lepas tu hidung terus blok. Jadi Qus bantu balance balik supaya mucus tak terlebih. Kalau kita tengok satu-satu bahan dalam Qus, semuanya dibuat bukan untuk bagi rasa lega cepat macam minyak angin atau ubat titik hidung tu, tapi untuk bantu resdung pulih dari dalam. Sebab tu ramai yang lepas amal Qus ni secara konsisten, dia akan kata kepala tak rasa seberat dulu, hidung tak blok tiap pagi, lendir tak turun ke tekak waktu malam. Seronok saya dengar bila orang share pengalaman macam tu. Sebab badan kita ni bila kita bagi apa yang dia perlukan, contoh macam anti radang, anti kahak, anti mucus, jadi badan tu tahu macam mana nak stabilkan sinus dengan sendiri. Qus Al-Hindi ni insya-Allah boleh jadi antara ikhtiar yang lembut tapi berkesan sebab dia bukan sekadar legakan, dia bantu dari akar punca. Ya Hafizu ihfazni